umwami Yesu yavutse. Ni kuri Instagram bavyerekanye. Duhimbagwe tunezerwe umwami Yesu yatuvukiye. Yesu yavutse. Amen. Je nabibonye kuri WhatsApp umwami Yesu yavutse. Ndabibonye ku rubuga rukomeye cyane Twitter ko Yesu yavutse. Nanje nabibonye muri YouTube ko Yesu yavutse. Kuri TikTok umwami Yesu yavutse. Nanje navyumvise mu isamirizi yuko umukiza akiza abantu yavutse. Tuvisa amakuru meza yuko Yesu yavutse, niwe mukiza w'abantu adukiza ibyaha byacu. Tuvisa amakuru meza yuko Yesu yavutse, niwe mukiza w'abantu adukiza ibyaha byacu. Noeli, 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 Abutumwami, 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 Noeli, 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 Abutumwami, 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 Abutumwami. Tuvisa amakuru meza yuko Yesu yavutse, niwe mukiza w'abantu adukiza ibyaha byacu. Tuvisa amakuru meza yuko Yesu yavutse, niwe mukiza w'abantu adukiza ibyaha byacu.